yiɗegol daragol ka pete sakharat ko jamu sakhra sakhra ko de pete wonde ka jabalu rahma fayda ko kaaje pete tu kaaje ngada ko ɗum moɓodir ɗo woni fello ley on no waɗi pete nelaɗo arno ha ley ka pete ɗen wonno ko ɗon o dari o ƴawano jonno ga yimɓe no ƴawi toon a sikkay hottollo no rawni pen ɓe no haɓɓiti be ƴawa dow ɓe waɗi potohum siman dow ka meelen ɓe ay daro to wona tirago photoji tak fero Facebook meɗen arafa fen ɗo o yari meɗen ka hoore pello o yari ko puɗɗo ko wiyete jabalu rahma ɓawan ɗo o poto ɗo woɓɓe ina ko oɗo nelaɗo fempuno on ɗo nelaɗo fati woni duuɓi wulure duuɓi temeɗɗe nayi so fempa ala kulli nelaɗo arno ha ka ley ka pete argol ha daro ɗon sonti heɓi feere no moƴƴi so heɓali feere kala wo ka o dari e nder ayde arafa nden no yona nelaɗo ari dari keɗon wonni ko ɗo mi dari kono nde ayde ɗo fof kaka dare nani o wi yujzi ul wuqufu no yona daragol fi ayi makanin kala wo nokku min arafa e nder arafa o li anna arafata kullaha mawqifun sabu arafa fof ko darorde kaka dare illa batna urana senaka ayde urana nden ɗon naata e nder arafa o ko ɗon woni kerongol ko telen hirnange iwurɗo mina ko ɗon atto hewtude taw ɗum waɗi nde juulirde masjidi namira telen ka almame wonirta ɗon si julde feccama pecce tati feccere wootere no heerde nde ka almame wonirta ɗon nden ɗo na e arafa jeeya arafa no taƴi juulirde nden ko ɓurɗude kono noon ko e nder arafa on jeeya kono ka almami woni to ɗin saffuji no waɗa saffuji sappo ɗon ɗin ɗon na e nder arafa jeeya o wi fa inna al wuqufa bihi tabiti wonde daragol ɗon ka waadi urana batno urana la yujzi'u yonata bil ijma e hoore fottangol karama ko wa yustahabu no yiɗa an yakuna al wuqufu de daragol ngol laatoto inda sakharati ka pete aw qariba minna ma harno ɓatti pete ɗen hasaba al imkan no ne wori o ɗo noon ani en andi joni haj si hewtama arafa tantiji ɗin no sendita embere peyji ɗin inde lagine tantiji maɓɓe ɗin ko ɗo Sénégal ko ɗa Mali Burkina Faso Sierra Leone Liberia Guinée Bissau Mauritanie ɗo yatawa ɗi tantiji ɗa wiye ko tantiji ɓe Iran ɓe ɗiɗa tantiji ko Malaisie ko Indonesia ɗiɗa tantiji ko Turki ɗiɗa tantiji ko masalan ko Kuwait ko ɗum ɗo ko non sendira arafa no nandi ha feƴƴiti kala taraw mo yaɗa a wiya ko yo iwɗa joni mari taraw je jane ƴaaji ha feƴƴiti mo iwi ka tanti mum inni jonna yaade ka sakharat jabalu rahma kara o andi tiroyta artugol ha hewta ka tanti makko boyno ya majjira toon wona e ɗaɓɓutugol noon ñallalngal fof e naange soñjo giiduɓe ɗaɓɓa min ɗo min yaali ɓe ɗo ɓe yaltino ɗo ka ɓe yaltino ɗo bimbi min yaali ɓe ɓe min nano ɓe wayno ɓe ni ɓe yaade ka pellum ɗum waɗi giiduɓe ɓen ɓe yinnayi menen wona min responsable kala yawɗo ka fello min ɗaɓɓitata min tefata ma yenata Allah artirimo awa sina ɗum en fottoyay mina on tigi wonugol ka tanti muɗum o juula ɗon o waɗa du'aji ɗin wala ko watte kon ko ɗum fewndo ɗo ɗum noon ɓuri moƴƴude wiigo yahay ka juulirde masjidi namira ma yahay ka pellum jabalur rahma
وفإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان لا ذلك عندنا نقول دون وقال أماكي وقفت ها هنا بذلك دو كن وعرفة كلها موقف عرفة فوق دار فوق كدار رواه أحمد ومسلم وأبو داود فلو في الحديث من حديث جابر حديث مجابر إغني والصعود إلى جبل رحمتي يوغل كبلون كويته جبل الرحمة جبل بلو يرمده يوغل تون واتغادو يفيبغل أن الوقوف به درغل كهور بلون تون أفضل بوري موجوده خطأ كفالجره وليس بسنة نا سنة دجيا لا جوان دوتو يوغل كهور بلون تون على بورا الفيو نعم ويدن كوي on tigi wonu katanti mudum wada dewede istihbabu al-ghusli yidegol lotagol sino darade arafa uyundabu al-ightisalu lil-wuquf bi arafata no yida lotagol fi daragol arafa lotanagol daragol arafa وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا تنوك عبد الله بن عمر الله يلتر مكانكو بمكو بلتنو صحابة بفوات دائنة مكبه ولا تنوك يغتسلهم ولوتنو لوقوفه في درق المكو عشية عرفة كيكي لعرفة رواه مالك إمام مالك في الليل له واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل عمر ودارك ولوتنك daragol lotane ke arafa tay wa muhillun tay mo ewno mo noto to lotagol fi daragol arafa fewndo wonno ko yo seppe yahe iwgol mina yaha seppa yaha arafa fayda no qotele wono 7 kilo ha 8 kilo no woni neonto heto hara lakama de titai konon tay mo lakka e mo tuni fuddike lubude mi yoloto bay koy tummodiral one yaade marana ella kono si tawi ko fewndo do ko e bisje climatisade abu nilo onti wona yaade hay hunde o lakkaka o tuna hay hunde to na be on tiloto ko yawdu adabul wuqufi wad du'a nediji daragol arafa ton e nediji fi du'agol nyande arafa e yewti nyande arafa ko nyallal burgal teddude e nyalormaaji hitande ala nyallal eder hitande ande timmita nyallal hittungal ka Allah teddugal ka Allah mawnugal ka Allah ngal moƴƴereji heboto e muɗum hewti nyande arafa wonande wondo arafa ton e yewtino wonde Allah subhanahu wa ta'ala o ndara yimɓe wonɓe arafa ton o ina malaika ɓe o yiɓe ndareɓe ɓe ne yuri kende ɗen fuu ɓe fof ɓe waɗi teni goto ko e maɓɓe ne fof no sanfitini hay goto waɗa kufre ɓe ko ari ko noddado am ɓe nooti ko yo mi yaafa ko ɗum ɓe faala mi yaafike ɓe waɗi on seede mi yaafike ɓe fof maɓɓe ndareɓe min so mo rewa Allah no woodi ko rewami ndareɓe o mantora ɓe e hoore malaikaɓe i yewti ɗum joni noon honɗum mo Allah moƴƴi e muɗum ha tawoya nden nyande tawi mo arafa nden nyande ko honno hani wonirde nden nyalde ngal nyallal honno ngal hani feƴƴirande mo o yambagi no foddi no hani almuhafadatu ala taharati alkamilati renugol e hoore laaɓal timmungal tawa on tigi o alda e janaba imo salligi oy to fayda nyallal ngal fof hara mo wonde ɗum si salligi on firtike yo yaw kisan o fiiɓa mo kadi
aga sallige no wodi jondi an no wodi haram daiman mo wonde salligi ngal nyallal no wastiqbalul qiblati o fewta qibla on kadi wal iktharu min al istighfari e duddinagol hebbinagol insinagol wa dhikri e jantagol onon insinagol ko dabbugol Allah yo Allah yafu dabbirgol Allah yo Allah yafu dum astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh turna Allah yo Allah yafu si Allah yafi kema hara ya maliko riyo wallahi si Allah yafi kema faljireji ko faljuda ko bonnireji bakkatuji kada ya ay mi ko dabba ko konno ko heewi ko Allah so yaafoto ma atoroto mo konti toro Allah yo Allah yaafu wa dhikr e jantagol inde Allah wala dhikrullahi akbar jantagol inde Allah no mawni dewe den fu ala ko hewti jantagol inde Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la rumaki khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا ولقلب توني جانتا قول إن الله والدعاء لنفسي دعاء نقول هورمو ترى نهورمو الله أكرم الجنة الله دان ييت الله قود بالد أن هور دين جباك الله أكرم يا جند نوين أكرم إيمان أكرم دندو دان دندو wani ghairi ego kadi wata rawta yumma makko e be makko pati makko e soro makko ben no fo e enda makko dan e bibbe makko e benguli makko di e sibbe e yibbe fu e julbe ben fu odoro bima sha'a ko falao min amri dini wa dunya e fi akuji dina kan e fi akuji adna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نا يونتي ترى في أدنى توم ويجد في الآخرة ونا يترى في الآخرة ويجد في أدنى يوهي بندردي مع الخشية وندي هوغل الله نوم يانكي نقول وحضور القلب يتابع قول برنا نتابع برنا ندون وانتي نميجو برنا ما كنين eko one torade ko no yaadi wona denga gan wola goddo bernde no hucciri to wa rafil yadayni to no go jodde kadni sabna no jaa e nokkuli filladi wonde nelaado sallallahu alaihi wasallam o to no sokeje makko den ko doto arafa do qala usama ibn zaid o wi kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi arafati mi wonino waddo daado nelaado ridf ko ido waddagol daabe goto ma moto goto supportado nelaado supportimi arafa farafa yadayhi yad'u o tawni sokeje makko dengi motorade Allah tawni ni rawahu an-nasa'i odo hadith ko filimo ko imam an-nasa'i Sheikh Albani rahmatullahi alayhi o maki ka sahih sunan an-nasa'i o maki tu gorde makko on selli odo hadith ko hadith selludo wasmini no jaa e nokkuli ka tawata nelaado sallallahu alaihi wasallam fillama makko wonde o tawno sokeje ko doto on do to arafa do وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إتما عمرو بن شعيب ويت بمك أنه كديت بمو دون سرو عمرو قال سرو مكوي عمرو بن عاص كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا تنك كبرنو هيود دعاء نلا دون ترى مكو نيند عرفة كبرنو هيودك وما كاينو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير أكو دعاء نون هندو دعاء ودعاء العبادة
kuna du'a talab du'a konone jididi du'a al-ibadati du'a talab du'a dewal man tugol Allah mawni Allah fiya hebu baraji ala toraki Allah yo wadane ayunde abiyali kadi yo dande ayunde e du'a dabbirgol Allah goddum imma yo wadane ma yo dande سعيني سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كدواني كنا تراك دعاء يوندا أما وني الله تويتي دعاء العبادة دعاء الطلب اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم تقبل مني اللهم اجعلني من عبادك الصالحين اللهم وسع لي رزقي اللهم ارزقني ذرية صالحة طيبة مباركة صفات له دعاء الطلب دعاء توريك الله الله يا فلان ربيم الله دندا ييت دندا بني عيب دندا الله بيدنا الإيمان Allah okran zurriya moƴƴo Allah okran sonnajo moƴƴo Allah nadan aljanna ɗum ɗo ko du'a talab nelaɗo o maaki ɗo la ilaha illa Allah reweteɗo e hoore gonga ala si wona Allah wahdahu kankutu la sharika lahu wala kafidiɗo de lahul mulku ko kanko je laamu ngun walahul hamdu kanko je yettore nden biyadihi l khayru ko e jungo makko moƴƴere nden fof woni وهو كانكو على كل شيء كلا هون قادر يكون واو عنده فوق جار مقول الله كمان تقولمو شو بقولمو رواه أحمد والترمذي ولفظه كو فيلي أودو كو إمام أحمد كان إمام الترمذي وينو ولفظه kongol no kanko Tirmizi no fillori non ko wonde inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal nila Allah ummaki khairu du'a'i ko buri moƴƴude e du'a on fu torare nden fu du'a'u yawmi arafa ko du'a torado nyande arafa wa khairu ma qultu ko buri moƴƴude ko mi wowli ko ana min wan nabiyuna min qabli anna babe attibe lamben ɓuri moƴƴude men fof ko men wowli konngol ɗo wiyugol la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dow ga ko mana o waddi hadis Amr ibn Shu'ayb oɗo nas mo Imam Tirmidhi filli on ko ni o ardi nelaɗo maaki du'a on fof ko ɓuri moƴƴude ko du'a mo neɗɗo du'i nyande arafa ka arafa ton kala kongol wowlangol kongol ɓurgol teddude ɓurgol jogade baraji ko wiigol la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hebbinen wowlugol ɗum kutatama cher fo facture arata inna yoɓu ɓaya wowli ɗum laabi ha Sabakari normalement ara e duwa société on ha Sabakari naje fa consommation courant ma téléphone tokken sa ari joni embouteillage ya dari tanango wigol no no hunde kari nango do limtugol andeji e propagandeji tokku faw jantan subhanallah tokkaro awna joni milliardaire joka baraji Sheikh Albani ka sahih sunan Tirmidhi o maki hadithon mo ويروى نفل عن الحسين بن الحسن المروزي إتا يودو نفل يودو قال وي سألت سفيان بن عيينة بلندك أو سفيان بن عيينة تغني سفيان بن عيينة تلنك أندقل حديث سلو مسلا ويكون ملوب مورا نابين أجيا سفيان بن عيينة وي ملندي أودو عن أفضل الدعاء
يوم عرفة فهندم بري موجود إدعاء عند عرفة فقال أوي وياوي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورد بري موجود كان سفيان بن عيينة أوي فقلت له من هذا ثناء وليس بدعاء نندوك من تقول هنا دعاني فقال أوي أما تعرف حديث مالك بن الحارث أوي أنا عند حديث مالك بن الحارث في اليوم هو تفسيره تندون ونكو فيري نقول كونغول دو فقلت إنمي حدثنيه أنت يوتين أندون حديث فقال أوي حدثنا منصور يوتيمه عن مالك بن الحارث وإنت يا مالك بن الحارث قال مالك بن الحارث وي يقول الله عز وجل ألا تدر ما نويا إذا شغل عبدي ثناؤه علي sihilni ni jiyaɗo o mantore makko nden e an o mantugollam ɗum ɗon o hilnike ɗum ɗon maapinimo o jokki ɗum ɗon an mas'alati gaay toragollam tawi ko mantugollal ngol ɗum haɗimo o toragollam a'taytuhu mi okkaymo afdala ko ɓuri moƴƴude ma o'ti komi okkata as-sa'ilina torotoɓe قالوا وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ودون دو كفيرو ما كنلادو ماكي كون دو فيرو كو تراديسيون مو اوني او ترانسليشن ماك اوني انا هو سيتاوي او الله سبحانه وتعالى وي سيتاي جيادو ان هيلنيكه اني مو مابنيمو jarnugol lam man tammi ɗum ɗon wani hata hay wawa lan torade mi okkay mo ɓuri moƴƴude wonɓe lange torade ɓen ko mi okki ɓen ko mana mo si tawiɗa mantude Allah jarnude Allah kanka ɗo yejjitatama ثم قال سفيان وتما سفيان وي أما علمت ما قال أمية بن أبي السلتي حين أتى عبد الله بن جدعان وي أنا عند أمية ابن أبي السلت وي أنو أولو كو ngawlojo ɓawari ka Abdullah ibn Jada'an on ɗon ko lando on ngo wi annomo talabana ila hutay mo ɗaɓɓude dokke on lando ngawlojo ari ka lando no faala heɓugol goɗɗum e juuɗe makko on ngo wi faqultu la min mi anda ko Umayya ibn Abi Salt o wi anno Abdullah ibn Jada'an ɓay o ari toragol mo honno torono mi anda fagala o wi kanko Sufyan ibn Uyayna o wi gala Umayya ibn Abi Salt o wi أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كفاه من تعرضه الثناء oɗo ɓay ngawlojo ngari o tawi landon o inni adkur hajati ena yomi wuulu komi faala ko mi toro min a waray excellence aray miɗo faala yon wallitolan seeɗo faala oton an kum bonino aray cuun an kum fayda ko yankum ara do meɗen ari ɗaɓɓugol ballal e juuɗe moɗon am ka kadi kafani yonilan haya'uka hersama kan ko a hersowo goɗɗo ara
anda ko goddo mo fala o yaha o hebali inna shimataka alhaya jikuma on shima ko jikuma on ko herso ani do jaa e jikkuji moƴƴi hersugo mi hersowo o heewi ko mo watta piiji hersiniɗi o wi wa ilmuka bil huquqi e andugol ma kadi haqqeji ɗi ɗa andi e mo be ko handi ko ɗa andi ɗum wa anta far'u an ko a saldu lakal hasbu nda mari asko mari ka iwɗa wa saldu kon nda mari bindere e asko almuhaddab moƴƴinaɗo labaɗo tahdib ko ittugol kala ko fodda ko moƴƴa ko ɓeydi ko ha to jinaka lutta ko hani kon tum wassana e towal e ɓantal dow mantude kadi mawɓe makko ɓen lasili makko ida athna alayka almar'u yawma si tawi goɗɗo jarnima mantima coobima ñande goo kafahu ɗum yonimo min ta'arrudihi athana edi o min ta'arrudihi athana e weeɓitanagol mo fay jarnugol ma toragol mana si goɗɗo ari ñande o ari o mantima haray hato jinande kadi mo inna wa ɗo haray meɗen faala ɗo ballal ara ko addi men ɗo ko hato jingo la son tigi mantima to yo fanko aray lanni Sufyan ibn Uyayna ko honno o addiri ɗum ɗo hollugol wonde yimɓe tedduɓe ɓen sa faala goɗɗum e juuɗe maɓɓe o nawi opporela wala kala ko waɗɗon hawnaki ko mbi kaari en awa ko ɓar ɓen mongen ɓen sifa ɓen ala layo mari baba lay yasikude on tigi yaltire ɗon ni ɗon no ɓuri on tigi argo en wa haray meɗen hari ɗo ɗaɓɓugol ɗo haray wallahi hunde kaari hande fayande fatali toon warnimi eɗɗo tedduɗo no yiɗi mantede yani gila lawnu aɓan ɗum ɗo ko wona e wolede wona wasi koko haani kon ko haani e ko wona e waɗede wonde haray ko gotum wonde hara ɗum sirti ko heewi kon e yimɓe lamɓe ɓen ma marɓe ɓen si ɓe waccama ɓe okka molto okka ni tun hara goɗɗo o anda ɓe heewa waɗde hore ko haani kon na okkilgol fi mantama ena hedde ñama kala kono ko ɗum ɗum woni fayda ko anda ɗum woowa on ti waccama tun masala yaltiɗa ga hara ko kesi tun 20 ji kaɓɓi Allahu akbar kaari mo kaari ko ono wannon ɗo ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe jayiɗo ɓe cikkoyiɗo ɓe ɗo kuma o moɗon wanno hunde kaari to ha fayda ɓe manta ha ɓe ɓurna ka hannoɗo shahidu on ɗo ko wonde Allah subhanahu wa ta'ala huwa akramul akramin kala tedduɗo kala okkowo kala moƴƴo kala yurmeteɗo ko Allah ɓuri si a mantimo a waccimo ɗum ɗon yoni e wigo yo okkore ma yo dande aray ko lutti ko ngo waɗa ثم قال رفت يا حسين قال يا حسين هذا مخلوق oɗo ko tagaɗo ni oɗo Abdullah ibn Jad'an ko lanɗo kono ko tagaɗo oɗo ko tagaɗo yaktafi bithanai alayhi duna mas'alati imo yondinora mantugol mo gayi toragol mo fa kayfa bil khaliqi ko honno yiruɗa non tagol on kan hono sikkuɗa hew taguɗo Allahu akbar وروى البيهقي إمام البيهقي في اللي كونو
معلق لي وإني سنده ضعيف توغر ده حديث له كله. عن علي وإيتي علي رضي الله عنه قال علي وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ماكي بين سلة إن أكثر دعاء من قبلي tabiti wonde ko ɓuri hewde e du'a attinoɓe lamɓe minal anbiya modde annabaɓe wa du'ai e ko ɓuri ɗurde e du'a on min yawma arafa ñande arafa Allah ɓura ko ndemi innata la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. O wi ko ɓuri hewde e du'a annabaɓe attinoɓe lamɓe e min kadi du'a momi doori on ñande arafa ko oɗo du'a wonde reweteeɗo ala si wona Allah goto kanko tun ala mo kafidi laamu ngu kanko jeyi yettonne kanko jeyi kala hunde himo waawi. Allahumma Allah ij'al waɗu fi basari ka gite an nuran annora ka giide an waɗu annora ton wa fi sam'i ka nande an nuran waɗa ton annora wa fi qalbi ka ɓernde an nuran waɗa annora. Allahumma Allah ishrah li sadri yanñanan ɓernde ande wa yassir li amri newna nami hoyna nami fiyake an on. Allahumma Allah a'udhu bika min moloma min waswasi sadri sowon singol ɓernde sowon sinnata wa shatati al-amri e sertugol lankitagol piiji lankitagol hunde sakitanomi wa sharri fitnati al-qabri e bone fitna qabru on wa sharri ma yaliju fi al-layli e bone ko natirta jemma wa sharri ma yaliju fi an-nahari e bone ko natirta ñalorma wa sharri ma tahubbu bihi ar-riyahu e bone ko keneli wifata wa sharri bawaigi dahri e bone halkareji aduna bawaig ay muhlikat. Taban tugor ndende moƴƴa kono mana kongo ɗin fof no moƴƴi ko dandama ɗiɗo ara yo daɗi. Wa rawa Tirmidhi anhu Imam Tirmidhi no filli itte makko kanko Ali radiyallahu anhu qala wi kanko Ali aktharu du'a'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm arafa fi al-mawqif ko ɓurno ɗurde e du'a nelaɗo on ñande arafa kadarande ɗon o ma kayno Allahumma lakal hamdu Allah ko anje yettore nden yettore nden wodanima kalladhi naqulu wa ko men woni e wiide ko men e wiide ko yettore nden fof ko anje wa khayran mimma naqul e ko ɓuri moƴƴude ko men woni wolde ko kadi Allahumma laka salati Allah ko anje julde anden wa nusuki e dewe anden wa mahyaya e gurdan andan wa mamati e mayde anden wa ilayka ma'abi ka kama wali ruttorde anden wa laka rabbi turathi ko an jeyɗo lan ko an tigi jeyi turathi turas ko kon tigi mari ko fof jawle muɗen turas koko neɗɗo moƴƴinani hoore muɗum defte kon tigi walli foto o cuuɗi ko darnata e ɗuma fof kon tigi faggiti kon. Allahumma inni a'udhu bika Allah miɗo moloma min adhabil qabri immorde lette qabru wa waswasati as-sadri e sowon singol ɓernde wa shatati al-amri e sakitagol fiyake on. Allahumma inni a'udhu bika Allah miɗo moloma min sharri ma tahubbu bihi ar-rihu miɗo moloma ko keneli wifata kon keneli ko wifata addora kon ma wifita non fo miɗo molima ya danda. Oɗo kadi Cheikh Albani o wi imo lo'i ka da'if sunan Tirmidhi o maki da'ifun ko lowɗo sanadu on ko da'if sabu no gasa ene filliɓe gono nder ton on ɗon haray wona o hoolaɗo ma o yejjitowo ma o jogi ella kono ma'ana kongo ɗin kan no selli. Al-wuqufu sunnatu Ibrahim daragol arafa ko sunna annabi Ibrahima o yahayno daro arafa
fayda dewe hajjuɗen fuu ko batteji no annabi ibrahima waɗirno non. an marba'i l ansari ittama e oɗotel marba jaaɗota kamɓe madina qala o wi'i inni rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ilaykum yaqul oɗo mirba ma marba nelaɗo imminnomo yo yahu ka yimɓe ɓen o yeetoɓe o déclaration ɗo o ari o inni yimɓe ɓen hey min komi nulaɗo nelaɗo Allah o ani ko nelaɗo Allah on nelimmi ha e mon himo wi'a yaqul kanko nelaɗo no wi'a o jentite moƴƴi komi missionnaire jo on komi imminaɗo ha e men on o immina ha e mon onon kadi himo wi'a on kunu ala mashairikum wone e so'irɗe mon ɗen yani e ka nokku ka rewete ton mashair manasik goto fa innakum ala irsin min irsi ibrahim onon hiɗon e ndondiji annabi ibrahim yani on roni annabi ibrahim mashair yaagol arafa ko mash'ar argol muzdalifa wala ɗon ko mash'ar artugol mina bogo jamaraje ɗen ko mash'ar o wi woni e ɗon jokke ɗum ɗo tabite e ɗum ɗo sabuna ɗum ɗo ko ɗum ɗo annabi ibrahima accirno ɓaawo ko rone on roni on hendike ndondi jawdi ko annabi ibrahima accuno kon en mana ɗe dewe ɗo ɗum ɗo no holli wonde dewe hajjuɗe noneji buyi haray si tawi rectification ji ari ton ko nokkili seeɗa kono fof fayda kono annabi ibrahima rewirno Allah no ka hajju ko noon wi'aɗa hen kadi yeyi jokku ko noon so Allah wi wattabi millata ibrahima hanifa Allah wi jokku diina annabi ibrahima ka batteji ɗin lutti ɓawa annabi ibrahima fatike yimɓe ara e hajja hitande ɓe haa ko nelaɗo nula yimɓe ara e hajja ko ɗum waɗi julɓe gonɗinɓe laaɗo ɓen si ɓe yahino hajjugol ɓe tawtino e ɓeya kayen kadi ɓeya kadi no yeha hajjugol woni nokke luutor wopor no waɗa no nokkeli goo no woodi kamɓe kadi piyo tawi ɓe selino laawol annabi ibrahima ngol nabi sallah sallam ari kañum jokkingol ɗon tawi no wodi toon piiji ko ɓe ɓeyditi kono ɓe fof ɓe yahayno ɓe hajjide ɗum waɗi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko e nder ɗum ngal tummodiral hajju ɗon ko ɗon profitayno o nodda yimɓe ɓen ɓe gandi ta kamɓe madina ko e ɗum ko ɓe ari ka agaba jamatu agaba mina ko ɗon o yiidide e maɓɓe o hiiride e maɓɓe o noddi ɓe o wi min dey ko Allah nelimmi ɓeyni min nanigo indema ɗoni sifani men seeɗa ko Allah nelirma ko on tuma to sifaniɓe o noddiɓe o holliɓe o weɓitani ɓe ha heɓi ɗon jaɓuɓe o 12 nden hitande arore nden tawi ɓe ɓeydike on tumati Allah waɗi l'islam o hewto e madina dan haray ko ni ɗum ɗo wonno ko wonno e feƴƴirde hajju ngun ha joni ko ɗum ɗo e golle hajjuɗen ko ɓuri ɗurde ko wona haqqille andirta Allah maccinɗinno en sinaɗo imma go yaha ñalloya ka burure ɓawantumati arafa ko burure ko ladde jeeran nde aynde wini tu yaha ñalloya to arta kadi nanayi artu kadi ha ka hoɗo de ko ya artu kadi ha e burure kadi Muzdalifa on tumati kadi ko burure ko ya awal ɗon kadi yon artoya mina ko ya ƴetto hayre bugoɗa arena ko na goɗɗum wonɗa e fiɗude ko ndarugo est ce que en jaɓay ka wiye non min haqqille an ƴettali ɗo min vraiment ɗum ɗo min famanali ko wiyete attaabbud yen lappudande annduɗa importance anda importance ko ya Allah wi ya waɗu ko ya waɗu fayda hajju mum fof ko noon wona ya tefu yeyna inna joni min be mi anda importance ɗum ɗo si mi waɗa
en tori Allah subhanahu wa ta'ala faami dina kam faamu sellu askan kadi golle tigol jabana kon golde ko o yafa kon ne fajude ko o yafa no e mawbe membe wada balde men e hore dina jabaka arsi en battane mojo fewna di zurriyaji meden wada barke e mabbe buttane leydi mendi wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi amin